megalayapost.news. Isongo iblay ang bono tao wala ay kinikalat kelenti wala yada ngi bladon dekat pengi hakinika jinga jingi lenti ke jungi agbang la pois ka thong jo ke jing job bata nakaliang ke yeng ke sem ke jungi ngi penpaw ke jing iblay ya ki pajba jong ka konsensi baro ki bala ay ka jing kersan ke pura nangta kajing kublai kalej saki sabaro ki nong yalam ki bala sim ya ka jingit kli ki bala trestom ki bala yadu tia dudam ki bala lej saman lagi snong balej ban pensusu balej ban tepat ki pajba ki kediang ya kini ka jingker pat ka baki nong yalam ringkat batu Emily beri kortong penpawe ke jing kublai kebakat pangeki bat ka buram ru ke peningtong he ke soban ai ke buram si pajba jong ke jirang konsensi bat kumju ru ye ki noi lambaro ki belai tristem te kalenti hi kalong ba ka bahmat tam hi kumbu nom hikmat kum emele kathong hi kalong ba yan haban tristem nak menta kumno ban la ban warra iki jingmentoy nagbeta ipajba aga konsensi ke jungi kata gede gathong ke ba matam ke ba nakleng junga kumbu nong mikmat namar ki pajba ki ai ke diksania ibu ya ka ki ai ke jingi bati bu ya ke diksania nong mikmat nakleng junga anil tristem kat bala nakanta ban penwandur ban sandur ya ke konsensi bahkan la bagila ban kentio baro dibentah megalayapost.news.